Alhamdulillah. Boum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام Mama Louaï. وعليكم السلام ma soeur Mama Nadia. Watukufu domombe Mwenyezi Mungu ikemshelo wanono Mwenyezi Mungu ajalika yahuwa ya leo yahuwa ya rebeli ya marunda na manufaa inshallah. Alaikum salamu mjanahiri mwanziwa. Watukufu na partage message haukaya message ngio muhimu hauka leonga sina sujet raru yenzima yongio très important à urgence le johanza hojim li fohanyu hima habayanyu. Alaikum salam Zainab Hamada. Waalaikum salam Heleni Yumna. Hema habaya hanyu mpartage message wanronsi pia wanjie wakati kao si wanru wa ukozizana na wanzana haini johuja iforu wanenizo rizambe Mwenyezi Mungu ya runre solution haukaya haini mwanza solution uondo Mwenyezi Mungu ya mkusudia ya mwanza. Waalaikum salam Asmani Darwesh. Mwenyezi Mungu na jalika mshelo wanono ranyire ze fami za hanyu ho hanzahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu arjani joka na heri hunduniani yarikusudi yaripue nezembi nezehanywa zaho wanadamu wanzaze rohombi yarijali kiwandu wahanza na hunduniani ya hifadhi au shababi ya hifadhi wanasho hatu ya hifadhi wazaza hatu. S'il vous plaît nampartage message, s'il vous plaît nampartage message haukanga sina message nraru leo sujet nraru yenzima yongio très important, il est urgent. Yenzimangio très important, il est urgent. Watukufu mguna jelo karanyi rowa na msholo wanono Mwenyezi Mungu yanjize imani ni amanu malauni hatu ewanzaze rohombi zibunguze likiwa rohanza. Na walaikum salam Azir Sabrina. Walaikum salam Zalfata Ahmada. Walaikum salam Marimaji. Haini mwanada madojo kaya ibidi rudoanzana rudojo karigasi harmansi ilon zero Yakaubidi hanim rianzize mwanyanya. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike mwisomana yari jailir ki wanadamu wahanza na hunduniani nana akhira ya jailie hason sipia riju ya ukaya harija ngarjo lakum salamu mtama Mungu harija ngarjo ulawa kabati shahaja sisijo lawa wala kabati shahaja sijo kaubaki. Walaikum salam. Merci beaucoup Ahmed Ben Sheikh mon frère, merci beaucoup. Watukufu wa Jamalif ngio obligé et message nous ne dini pati na telefoni ya saya et message vire TikTok en direct. Wa alaikum salam Mama Nizar. Et message vire TikTok en direct. Et message vire TikTok en direct. Watukufu wa Jamalif Mwenyezi Mungu narnike khatima njema ya rengeze zero. Wa alaikum salam Muhammad Mana riki wanada muhanzana haubenzana huhanza Rabbal Alamin. Waalaikum salam watukufu. Watukufu wa Jamalifu ngarijao harma ze sujet ezahatu. Sujet zilo très important ikao au sikwaleo ribuwa live ya TikTok, ribuwa live ya Facebook, ili rambe ze sujet zinu banga sina sujet nzima ilo très important ranzo riambe
riwane ili rihunda solution arme sujet nzima watukufu wa Jamalif gasina sujet rare ye sujet nzima ya urgent sujet ikao nywandu mlidungao Facebook sujet nzima partagez s'il vous plaît nywandu mlidungao Facebook na partager les messages s'il vous plaît ino message ilo très important vous êtes là gamnangaliao au lieu ya partage rihunda solution Nyezi mgarjale joka na heri mwenyanyasi armwe suje nzima ya parane solution inshallah. Wa alaikum salam mama Samira. Watukufu wa Jamalif lumwambia ni ya ukaya ye suje ya mwando ya mwenyanyasi ya puarmu mji wa Siju actuellement abasa ni zambao ya la lobonze ya soufreo ya jihundo boulevard national abasa ni rongo wao ani ngujihundo obonze ngulalo obonze ngeyabo boulevard national womlikawo ufanyo mbangu kwamba dialyse ngarjo jarme sujet ya hemanyanyasi wo ri detaye mbavi ili rihundre mwanadamu ulona roho ulona hikma ya jo ujuha ili rihundre solution emanyanyasi wo yatapiliwa kwa mwanadamu islamu ya mrengi partagez s'il vous plaît nyonadamu ikanga mludunga au Facebook na partagez message s'il vous plaît watukufu wa Jamalif. Deuxième sujet, manam shohatu baada katsanza rambe mdzadze mdzadze ukaya yode njisa ulohunu Marseille ikao hazayo wanahahe hanikiwa arudhi ni mbaba hahe ikao hambe arudhi mdzadzatu uo mdzadzahahe de mdzadze mwenye humza ya wombushi baada mdzadze mwenye humza ya mbushi kajaransi baada mzazahe hafu yohanzo wanyanya ho mjini wa alaikum salam Shabani al-Yaman yohanzo wanyanya wa alaikum salam Inaya bum nizar mlagonzi yohanzo wanyanya wo mjini yohanze famia hahe yo mjini owana wa mbaba mzima mzaze mzima wakati kawe mzaze woi mzazahe mwenye humza yembushi shayeye yohanza mbaba hahe hajamanga harumale kafa yabona mdo joka wo mru mzaze hazawana haye hunu sha yohenda komori yohanzo walo komori yohimile walo komori ce qui est pur c'est quoi ce qui est pur de ukaya ila arudhi mbabahe ambayo wanduza mbabahe no wana wa mbaba mzima mzaze mzima wamwambia katsure ngabahari mzazahe mbushi hende hahu ulu arudhu ya saya ya hahe wamabia ukaya haini wakati ya juhenda ambengu waho harme arudhu ya hule ima pesahe wajo mjusamu rahero wana watukufu mdungao TikTok nana nyi mdungao Facebook lumwambia nukaya on a 3 sujets et sujet e yararu shababi kao hajua mshe hunu Marseille ikao bidi ya mlole hatsahando la yalole mwanamshe woi yefame mwanamshe haraya wasiyabo wampulia mabandi wambihi wamuwa wambohe telefoni wamwambia yakite Marseille yekahaba ki Marseille ngwajo muwa yafi izo des sujets rarolonizo watukufu wa Jamalif gamju harma et premier sujet ikao salamu watukufu premier sujet kao ya mwenyanyasi ya puharmu mji wa Siju njaparo vumbu wa mji rangu wakati niko ufanya ze messages za hanga shainu ngiyo très important ni vumbu wa mji wa mwenyanyasi woi haukaya mwenyanyasi woi ngusufre ngulalo honziani na woi mrulo mwade woi mrikao yafanya dialyse abasari zamba onge abo boulevard national hakansi boulevard national Nabonge dans quelques heures gujuhenda ya one docteur. Ezo la kanzana behinda garanzo mrumanza iman. Wa alaikum salam ibtisam mama. Mrumanza iman ulona roho njema, ulona roho nkuu ya joye lewa, ya rambuwe, ya ukaya hunu ibidiri himiliane hanjema. Mwenyanyasi ngusofre ngonziani ngulalonziani na mrumade ufanyo dialyse. Na singa ndo harma wakati wa baridi. Na hii hapa mji mtukufu wa Siju ya dimani rijuhanza wabu wanadamu walona imani hunu Marseille warirenge manyanyasi woi hotula lonziani c'est pas normal watu binadamu
karitujua ukaya ngena fami hono Allahu alam shaye hanabia ngena fami na ekatina telefoni yende hata waye ngi oblige ya renge vesti la baridi ya dole bishia baada ngulalo nziani esko binadamu ngoda na minga aminu kanga bo wangu wa homjua sijua mwanao wamjua obya la lonziani eske wa usilamu wote usilamu ndio kana baraka na likiwa nadamu mahaba s'il vous plaît partagez le direct na likiwa nadamu hanzana rirenso upeu nero hombi ya uhumiliana hashari haukaya yomkinishi hakange na familia pourquoi familia watu mkipe Allahu alam yengwa mboge na famille yende heli ni jusqu'à quand iba numrungu jomanga mbuya kanero hombi ne mwanyanya hamala nikao ribira onanzia shababi hamando yukawe shababi ulo mwade ufanyo dialyse ulalonziani au sila mwongoda yode manarjomba kawo mjua siju mtukufu ikawe manaramba siju garanzwe famia hahe wa mrambuwe garanzwe famia hahe wa mjue jelikanga amino kom mjua hahe sur et certain ngwajo ujue mwana hao yode mana pour la première fois ravumbu wa mji yabo mimi abasari zambao emanyanya songe boulevard national rijo hanzarunde mungu ulona mbabahan reka de famia hai wajimanifeste warambi waripare runde solution kaikatina telefone habatishwa ni mabandi wamuwa wamrenge telefone habatishwa ni mabandi wambi wambwe telefoni kaudu ya kanio yabo johanza ndo hukana baraka ruhunde namna ya kubinadamu ruhunde mwanadamu ulohunu Marseille uriyo mungu yadojo ukaya hohanzana yo aula hokakonyo nzima yo aula hovenzana yo aula rikiwanru yahanzana subu ya Mwenyezi Mungu mripare ruhunde mba solution haukaya mrikao ulo mwade ufanyo dialyse utoda muhaina haina 3 jours hau haina mfumo ulalobonze yabo yangu abo hohufa ngujofa hatambu mwenziani ya hundu wandua muwe haula wa plusieurs fois ya warjo hanza nyonada mlohunu Marseille nyemludunga orangu TikTok nyemludunga orangu Facebook mkiwa kimwana damu lona imani reka mruwa mjimzima reka de familia hai waelewe ya ukaya wanrujwa ukana shiyi wanrujwa shigarde wanrujwa ukana mjufumuo wanrujwa mgarde wanrujwa ukana mmade wanrujwa mgarde gerabe mlikao waye hotsumona mrungu ono mrungu vrema manadamu ikawa mtulivu utona hila utona tambu abasari samba unirungwa wanu geharmaye park ya boulevard national ede malaika odo ya kanzi Narkila dua tukof. Rikiwaneda mohanzana, yemangaitiri menye zankili, yemangaitiri tisi zankili, yemangaitiri tsongi waneda mwado yengana, yemangaitiri badili shelje wanwado ani wanwa miliane hashari s'il vous plaît. Alaikum salam la de la République. Na wabuhe, watukof. Hauka waimanya nyasi ya par mji mtukufu wa siju, utabihu. Ulalonziani yo uhundri harmazen zazala timon yo l'alarmazi arrêt de bus yo l'alarme ma poubelle na yem lufanyo dialyse ngeyabo ngarma tambu ngarma mashak garanzomri kawo ulona nyumba ulona place ya rangi manyasi weba wallah Mwenyezi Mungu kujomre kompense Mwenyezi Mungu kujomanza Mwenyezi Mungu kujomanziza Mwenyezi Mungu jumanziza yo jukanza jweze kordone yeke video hisa ngujoni para yo jukanza msaidie hasababu ya Mwenyezi Mungu hauka hosaidiana se aula hohimiliana se aula chanson tipiare jamanga hani mdu hanja fikirambi katsanza ya une mwanyanya katsanza une jirani katsanza une fami wanduwa hime harohombi hauhimiliana hashari bahata mdu ikawa ulo harumatambu karna watake famia ya ukakatsujua karna watake wanuiza ukakatsujua shana dojua kasi wa komori suwanda kwa bidirike konyo nzima ranzane rivenzane weyaka mkomori mwade gula lonziani shakatunga mwanadamu islamu memu mru wa mji ya mrenga mru mjini ya mrenga ya latif shababi ufanyo dialyse mjuwa wo dialyse ka insilongo ilo nyangu
shadializi unuwade ikawo inurugo ilonzira mrurangu adamu utolo adamu ilombi na ilonjema alafu shababi hamando iya mbagula lonziani na ijomkinisha kagena fami. Waalaikum salam mkazi jusqu'à la mort. Ya Latif, Mwenyezi Mungu arnike hatima njema, Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema. Mrungu jomanga hadiwaza, mrungu jomanga hanjafikirambi, mrungu njomanga hakana rohombi na manyanya, mrungu njomanga katswanza ya onedu zahe, mrungu njomanga kana rohombi na mkomori hamanda. Alafu mru hamando ikatunga hata mru mjini hao ya tsumrenga. Hao ya hunra mru mkomori ya mrenga. Gar amino kanye messagino. Wallahi na Mwenyezi Mungu gar johu na mwanadamu Islamu hauka gar amino kanga wanadamu walona ze cœur en or gwa una cœur en or ga wanadamu wajuhenda wa mrengi jeli kanga kana wana shahaka wari parot ka hunga mbaba hanu riheya vanuri zamba hunga wanadamu warengi wa eberge. Alhamdulillah. Alaikum salam mashallah mamanahir. Mwenyezi Mungu niki khatima njema watukufu rejuhanza hunu Marseille rehunre muru warohon njema wania njema yarenke manyanyasi woi ikawe shababi ulonziani ulalonziani ulomade ufanyo dialyse ikawo leo ngodi ya une docteur edi afanye dialyse encore ya Latif ya dula lonziani jakloshari kabatsubu hamkomori ya mrenga hakana mna telefoni hadungwa haboha hakana mna telefoni haula wa harengi waye aba hakatina hata telefoni shangi yabungi haruma tambu karkara dilado joka ya hunuri jajiri lawe hunu karja jajiri baki duniani ya Latif eba ni wanada muji eba no wanada muji hada ya hunu manga ya ukaya ngujuka ubaki eternellement c'est qui subhanallah. Ya Latif, Mwenyezi Mungu arnike hatima njema. Ketina mzaze, ketina shababi, ketina shababa, sharohombi, muozankutsu, remiliane hashari, mrukatina imani ne mwanyanya, golalo harma godoro, golalondo ya demoma ngojulala le kafu, gojuvazwa bafuta njeu. Hani des appels fantômes. Je suis là, je parle et on m'appelle. On va laisser ce bas monde. Oui, Halima, bonjour. On va laisser ce putain bas monde. On va quitter ce monde de merde. Son si pire qu'il pleut qu'il neige. Gari Joroufa. Rika komori kawana de muhanzana, rika komori kawana de mobenzana, rija manga ni mruge na rohombi ne mwanyanya, rija manga kabati mruanzu ya one mruwa fami. Mwado hamba ukaya shababi ya puha, mji ya puha, wa kominote nzima, ya shababi wabu mruhangu, ya kensi ya kiharumatambu na mashaka. Yede mana juma bianu atukufu s'il vous plaît. Na mkone de mumrie Mungu. Naranzane en famille, ribinzane en famille. À n'importe mes erreurs, chambre natsile jetewa. À n'importe mes erreurs, chambre natsivoriziwa. Chargerbe kishanaro hombi na mozankosu. Haurenda nanai harmetsino. De hele ne jusqu'à quand? Yo demane kangarche mezizao. Hai nimlohunu Marseille. Runremanada mwarohon njema. Wani anjema. Ulona mbabahano, ulona place, yarengi manyanyasi woi, ulon made, ufanyo dialyse, gamjua imru ufanyo dialyse. Luhundra mru ikawo. Luhundra manada mikawo, ya jweda rengi manyanyasi, ya puar mumjua seju, ikaonge van boulevard national, garma ye parke boulevard national, ika manyanyasi woi, Ngula lonziani, gasina tsuzinji, kabatimru ya eberge, kabatimru msikinio, shangulalo harma mapubel, ngulalo harma ze arrêt de bus, na yenge mwade, nge harma tambu, yonkini shabatshwana mabandu wujwa umuwa, wasaya ombuhe telefoni, ruhundre mru, et katsiba karme suje yonga mwa insiste, c'est parce qu'on a besoin d'aide.
sinema kalbo sinema kase twambo ulaba ne mafiti haukaya homdu nga mruhunu manga de utsaha mrika ulona mba place ulona imani yede manara mbioka zefami kardo anzana kardo benzana rakawanada mohanzana ritije mangar jarhadalana mdu habaki unu hadade hajinrini yake kasikine manyanya au yake kasikine duhuze yode mana juma benka ya hewe garanza mwanadamu Islam ya huzwani isi ya renge manyanyasi ikawo gula lonziani na enge mwade walikum samba ma souvenir na enge mwade manyanyasi wabasangu jongo boulevard national ikawo manara vumbo mjiwahe do kaya ngaranzo famyahe wa mrambuwe umjuwahe siju ya dimani rijuhanza haina mrujuka na imani rekade famyahe ngeniyo rekado de regio hahe yekamru mkomori wabuhe mzima armu wa komori wendi warangi manyanyasi wa insha Allah. Nyinyi mlo TikToku ma moderator na mdo bloke makalbushu wa makasetia. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema insha Allah. Mwenyezi Mungu barnike musuma insha Allah. Ya jaili manyanyasi woi huanzahi rabbal alamin ya hundu mwanadamu Islamu wa ruhu njema wa nia njema ya mrenge. Haukaheni ujo mrenga wallahi Mwenyezi Mungu gujumbarikisha. Heni ujo mrenga wallahi zerungu zahinga zo change. Haukaya mbaranzane rvenzane. Boom DJ Sai. Mwenyezi Mungu arnike khiri na baraka. Rudujwa ya ukaya mrujwa uhunramana hoso mamru mrajina utsojwa halandahu. Rahani manyanyu hazala dawe nae. Unjinga sehuno karjazala na shohaka. Karjazala na wangu mbebem ani wamzaze mzima. Na singa ruhunga wanadamu warifayo. Kuma watu jobu hamanadamu. Mwanzaru hunjema. Wani anjema jurengi manyanyasi uo. Ili yaka bien protege. Luka ya hunga mbabani ya dolala. Ya juengi ya onema doktori. Enda dufanya dialize. Yode bani ujumba Mwenyezi Mungu. He kudratilahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ya jaili ukai message ya hakrino imanyanyasi wa ili hunre mru. Ya ripare vanu. Yede arangeze responsabilite. Ya mrengi ya mwangaje. Ba wallahi Mwenyezi Mungu ujo rekompanse leda holo. Ya ujurengi manyanyasi ya puarma mjua seju. Ulu haruma tambu. Na mashaka. Ulalonziani. Na yemru lumade. Ufanyo dialize. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Ijumkinisha Mwenyezi Mungu ya mrekompanse. Na singar amino ya ukaya. Ngaba jobu hamanadamu Islamu. Haukaheni wakati rarongo wa vobu hamanadamu Islamu. Haunese ya ukaya. Hasubabu ya Mwenyezi Mungu. Zerungo zinunga mzifanya. Watukufu wa jamalifu. Umna mesaji la sukanza rivire. Ngi wakato jerje eli. Dungeze suje zabaki. Lumambiani ya ukaya. Waimanyanyasi. Ulalonziani. Usufre. Uluharumatambu. Ikao. Yofanya dialize. Ikao bada rijoka dializi wa imru unuwade mziro ya mlikao ufilitre wa ubunguzwe damu. Umru luharumatambu, umru usufre. Na ikatina mabani ikao ya mbangulalo ya vumzezi ngozahe, shangulalo monziani, jakloshar. Mjomba Mwenyezi Mungu, wabuhi mwanadamu mzima, harmu wa komori, haumru momjini, haude fami, mzima edi ya mrenge, rodojwa ya ukaya, hohanzana yongyo aula, hohanzana yongyo très important. Watukufu imanyanyasi woi yojula helezi na la polisi. Nemsingabu makaseti watungu hamba ulaba na mafiti wamba ukaya wasiju wamba izonabu n'importe quoi. Watukufu ngarda horma deuxième sujet. Ridonat se makalbo shuhamba ulaba. J'ai jamais prononcé mjiwamdu. Et kati vumbo mjiunu duka garanzo urgent. Warambue mana hao. Wabezo jarenge mana hao. Bada garma tambu garma souffrance. Ngu souffre. Gamjonga mabibi na makababa duani. Olu ya hamba Mwenyezi Mungu na jaleru ndo mwanadamu ya beziare nge mwanadamu ya ulu mwade ya mkufre. Shango zungu haruma message za kifantomu. Na kiulaba. Wandu hamada utu wanadamu mluna hata roho. Nyonadamu kao za esprit za zinyama.
Shamru joka yanga bumanadamu ya vumbula parma mjika dha usufra ulomade ulalonzi ni ranzo solution Mwenyezi Mungu aniki ya jala nike solution vabu hemru manza imani shaka mjohura makababa na makaseti ma vampire waloma demo wamenye ili emanya sasunre namna ya solution. Watu kufunga darma deuxième sujet karombo Mwenyezi Mungu kaya imanyanyasi insha Allah gawajo pale hani hamana dama ukanga mjini kumichiram e katirongo wabuka solution. Si je parle, on trouve toujours des solutions. Si c'est moi qui a parlé, on trouvera toujours des solutions. Gajo honda solution heku dilatlahi ya Mwenyezi Mungu wapuhemru manzaroho wa iman ya parmo mjua siju haude komoli ya hatu ya renge manyanyas depuis aujourd'hui ya tilale honziani watu kufunga ndo harmo deuxième message. Deuxième message galijao harmo shababi ikao ya ulowa ne mabandi watu kufunga sina shababi ikao ya jua mwanamshe e mwanamshe ya mjua ya ukarmo mraya wa Félix Piatti. Là, je parle à ce quartier. Oui, madame Shohatu, ya julana na mwanamme, ya janyumeni hunumanga, ikaw madame Shawoi, nzazahe, yoka Félix Piatti. Hajua sababi kumkwa, ngwa una relation mahadisi, hajibiwa ne madame Shawoi ya mlole. E madame Shendambie famukaya, ngamina mwanamme na mona, jelika suje zinja madizo si uzamba. Si wananizo rilongozo wadzadze kahewe mzaya wana haruma tsinziro tsikawo ngabo wajeni wenji o wanahanyu ngwasoma wazalo ndao nao banu yabungwa onao kabila zinji ngwa onao kabila zinji ikaunga mzijua emanyanya siwoi hajua mwana mshe mwana ya zalo harumotinu